Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pangninak si ku Allah sumono salama mana kalilintan na guka pipi agino na mambagi anyo sa dunia na sampai sa alangon na kiamat. Sagi kun membuatkan giwa maka penggulalan sa erwin nagagaw na pananada menagi buswa tayo pagarinyo andeng kalalaman so ingaranian. Aso kalalaman ron na so Princess Norlina Diamond sa nunong namun te asaga na si. Sagi kon mambuo mga idida nasi akan dipelilelang na gudi akan dikukurmat sang kaya area na Prinsesa Norjiana. Agugi ang kaya area na ada salakaw ko bayar mapanat. Saban yun titangay sa sudi ang kaya mga idida ang kaandaman yan nasa kumbuso Allahu Ta'ala dakalamba isa tila naguda kapawing saya kena ku saya utuh pagunung desa iya rete yang
sẽ gửi tay đi mà đi mana đi đây vào nơi kia sa pikir Ranata tapi di saya kinawana Ina una pene mangko Una pagi ke tua mani Ini buona kung kade Nato to anta yang koi ma aku ang kagiri Ingo saya berdiri pandai dia mai kau di payung lagi ku rawan gape kelak sade betung kuat warati ini tadi anak bunika dia ini getane dan anak inu ma buah dua doa umi buah ko bambu seno raji na ma ala sai na wako wape peman to na sa buno zamo iya mo ma pene cô mơ phải mơ cả đi bà mới đi cứ bên tu đi là cả ghi mà apa bayar ina u la bơ sang Bayaro ma pada tesa dia kade ne pengob tak kau deira no kangriya ti dia katawan bulu ke ade kore sena ita ke kau ronde dan asop mene suratan ita ka demaran sanai nu mai nai ka ribu sau dia kang gine wai sarai dia mi sabar pasani nama engkau no guna berisi senur tiada
sơ sầm ai để đã có mà phải mà cả đứa ba beri kepenuh tay cái đứa riêng cơ nương ribu sakani ribu tan susah mak nama liwe sana pa no bude sangi dawa kaya ai ma dia kaya tu ma kaya ma kaya nasa kuna ma po so ate nati ya ma ta ko sa nanur jine oi pale ku surine le ai lu ma ta ra gede abai ro ma pune tena na mana ku riak na be nur jina man to na sabuna aku soke iya apa nganu ni berisi saya mai apa milih memutar saya